Pevačica Seka Aleksić danas proslavlja svoj 38. rođendan, a čini se da je u njenom domu slavlje počelo čim je sat otkucao ponoć. Njen suprug Veljko odlučio da je priredi iznenađenje kome se pevačica nije nadala. Naime, kako je sama objasnila na Instagramu, Seka je krenula na spavanje, a onda je ugledala prizor koji ostavlja bez daha. Njen suprug je zapalio sveće koje poređu u obliku velikog srca, a u sredini se nalazio ogroman buket cveća i poklon poznatog brenda. Blagoslov je što te imam, a samo što sam pošla na spavanje, napisala je Seka u opisu snimka koje je objavila. Njeni pratioci, koji sada broje preko 1.000.000, su je čestitali rođendan, ali i poručili da ima divnog supruga koji je još jednom pokazao koliko je voli.